Ndioro ya Kenya ni kuithikira kumanene kwa bianto nkolokia mirongo ethatu birabi umire ntere cia Rift Valley nyuma ya makondoria ya kiumia kithiru. Retiro ria mbere matenderoko ya kumira noti ya keba amwe na bo kiuria kira kinene ino batere kwithira kiurwa ithirikari kana ni akari. Tere cia thwana karibona netie kuwerwa nyuma ya muro yurayunuka note mantame kurigirwa kumane na ngwataniro ya kari na thirikari imibango ya yomba kurigiria mitino ya ikaitene kakambura ikimenyekana ati thirikari nene na chiama kaunti ichithairwa china kigina kia kurwana na mitino ikumane no ntubu ikiorwa reto kuriethira no kuthwane thirikari nene na chia kaunti ni bangete kuriere makondoria na ki wenyangia mburene no kuthwania thirikari ni bangete kuriere makondoria na wenyangia mburene rikana kwaraniria batu kulukira namba yetu SMS ni 2357823 578 na kinya mitandao yetu ya kinyanilia YouTube na kinya Facebook Wero TV na twatire tukwithia tukithoma gicokyo ya kuobragyo tukinyila methene tu yambe thirikari ni bangete kurieria makondoria na wenyangia mburene yenya moya tukuthuranirite utukubwerwari Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Thirikari ya kaunti ya Meru kurekeria ndawa cia milioni 60 ire ikanyagwa kiema cibitari maturene. Kaunti ya Tharaka Nithi kubwithia watho bwa wika bwayo ntwire bwa Mumeru kiemeria ya Tharaka Mwimbi na Nyachuka. Twakuretera gicunji kia bithatu na kia muthia kia rono rwa mwanya kuthilikira gwa ntiri cia bure. Muremi we omekimya kietu emureka kuthirema kiore thibwango kochiankala. Ngako wato geni orengie onimbetu awini wa kingero na monanilia wetu amathithio tukobwerwari Maureen Kremi. Tukiambiriria ni ati munene wa borithi Egembe South Lawrence Jerona likithetie kuongeleka kwa makareka ya wamba bwa bikibiki muchiene jwa maua akiwa irijwa igeta kwithwa ntere chiaga chioro na kula mawe gishigone kia Egembe North amona bone kite wirani ati bareketie kubangania michemanio yo kariate ati kaishigo bebe piele kenda kuthiria wamba bonorete mwingi kuatana na borithi kuringa riboti rira beno ko yebwa wamba bwa bikibiki ya buratotariro mwandiki wetu Andeto Marion Karugi. Akiaria na metha ya Wero TV na njira ya mwanya, Sub-County Police Commander wa Egembe South Lawrence Njeru na kujirite ati bikibiki nyingi iri kuya tauni ya Maua ireta kwendwa gicione kia ubunge kia Egembe North ntere cia Gasiuru na kula mawe akiwa ni bakuibangania na nene baukaria gicione kiu kenda kumatia ukaria muno kiretithia baboda boda. Maua tuko na visha mingi sana ya wizi ya pikipiki ambayo inaendelea na ambayo inahusiana na watu ya Egembe South na watu ya Mutuati ambayo ni kitu inasemekana imeendelea for more than 5 years kwa sababu pikipiki za Maua zikiibiwa hapa zinaenda kupelekwa saidi ya Gachuru kula mawe zinaenda kuuzwa huko. So saa hii ile mipango hiko ni kuongea na timu ya security ya Mutuati Sub-County na Lale Sub-County ndio tuwasiliane pamoja tuweje kuweka usalama wa watu ya bodaboda. Na uretiete baba bodaboda kwandikithia bodaboda cio ikundine na kwithirwa bariri thokire bikibiki ngeni ireiko bakinyela. Wakati yoyote kama mko na kikundi ni mzuri hizo pikipiki zenu ziwe registered kwa hiyo kikundi, ni mzuri mjue your members ni akina nani
Si kila mtu yote akikuja na bodaboda anabebea hapo. Tena ni ya muhimu sana wana bodaboda, kama mko watu 20 kwa stage moja, muone iko pikipiki mgeni imekuja kwa hiyo stage, ni mzuri sana mfuatilie, mjue hii pikipiki imenunuliwa kutoka kwa duka, na kama haijanunuliwa kutoka kwa duka, imenunuliwa kutoka kwa nani. Kwa sababu pikipiki mingi zikiibiwa area zingine zinakuja zinaletwa kama maua. Hiyo pikipiki inakuja inaingia tu kwa stage na imeibiwa mahali. Nkuluki Ospindi Njeru na baurite kuringa riboti kituone kia borisi rira barona mtoba kuthwania ni mwamba akiwa muno maabisa ba borisi ne baikite patro utanganira na maramari ndio ketha na arabate andite. Wakipata mtu yote ambaye wanashuku ni mkora ya pikipiki, peana namba zetu za watu ya security, wanaweza kutupigia simu na immediately tutaendea hiyo mtu na tukuje tufanye interrogation. Patrols zinafanywa mchana na usiku kuhusiana na usalama ya maua. Kiripotera Weru TV Kumembe, Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Munini wa gavana Lida Kiomeru arena rekeretie murio yonda wana mathaga yangi ya chibitari kenda kunyagwa kima chibitari maturene na atariretie kunyagwa kandawa chia mung'ana yo milioni 60 akiathira thirikari ya mutumanto ethingia ikongela kathari utira kariba ti wachia ndawa kana ithimi chibitari ni muthuri murio kigatumenyethia cio na njira ikinyanirite. Muthira na ruga rwangirwo gimo mwiri irumbite kutharo kirekerio ndawa cia mung'ana cia milioni 60 ndawa iria ikethogete kimachibitari mwanya mwanya ndene kaunti ya Meru. Ojo ni kuringana na minister wa gimo mwiri no Dennis Mugambi. Atuga tuje tunenganire ndawa cionthe ira turare tukuoda ndawa iri kethwa cietete machibitari jetu ja level 4 alafu na level 5 alafu after kiumia kimwe jonte bukomenya imbrene turi after kiumia kimwe toga na chotumbe kwithwa tukireta consignment ingi ndawa na cio iria ikethirwa cietete cibitari iria gwitwa health centers na cibitari gwitwa dispensaries. Ndawa iji toto order ije tuthithitie thaa iji yoda 59 million ikwiritie 60 million. Amana Bobo augite kaunti ya Meru kwina cibitari 216 na cibitari cionthe ni kubatara ndawa na igaciona. Batwe ibo kumenya ito budget rate ndawa mwaka juju ki thirikari ya gavana mutumanto ethingia ndawa mwaka juju tu budget rate ndawa cha milioni 300 na aja nio tuambiritie na order milioni 60 ibwaga kumenyithia mwananchi ate tuwe na facilities kana cibitari cia public ndene Meru County 216 na ndawa iji igaukinyira mwanka nturene ariori tule assembly ni twapushire mwanka tuongera mbeca cia ndawa from 224 mwaka juju cia kinya 300 milioni kwa ura cibitari yetu iretagwo Kagure undira rigo tuikwerie to Kagure na ndi cibitari yetu jietete kuona ndawa. Antonia munini wa gavana Lida Kiome urotongete mbango juju agiba guchumia gutikira ati ndibakorwa murimo jo nyimba na njire gutikira atie ibakona ndawa iri kwendekana kinya cibitari through our department ya health ibombete kwethra tugiaka inpatient ya ajiba cancer ikenda ta iria bejete gwikirwa ndawa cia chemotherapy nonto chichuka ya cycle 24 hours bomba ikwithura bakinengairwa ndawa bakimama cibitari turithithia bed capacity ya patients 20 kwamberia na tuga progress kuendelea kuongera that bed capacity kulingana na ngogoro kiendelea akiongera kwendekana na nte kuthimo kagita nekenda gutigira ntu bagurwa murimo juju na no tuendelete kuthithia health camps tukithithia examination ya breast cancer, cervical cancer, prostate cancer na itukuromba ananchi araboka igwa kwina health camp tafadhali umireni ibukomenya murimo yeje ya cancer uria twekirite thine nyingi na itukuthithia kukombekana kenda tuthithia early diagnosis cancer ikenda daktari wetu bamba gututhithiria treatment. Weru TV Mutirio Kangangi.
Kwongena kuni ati Geoffrey Chabari uri mwerekeria munene rwanyine rontwire no utalii kaunti ya Tharaka Nithi auwite akaunti utiumbanite kiwiki boya bontwire bwa Mutharaka mumwimbe na inyamuchuka ariti nyuma yo kinyanila kuikarobia mwingi kuoyania maoni ekuro riekie mawatho yara ya kubwithwa mbunkiene yekio menyeri bontwire bo awite aina mawatho bo bwakuluka bwatetheria bonene nyaki kutherema kiutalii. Martin Mugambi atumenyithie cio. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi no ethiite na mbere kurotera kwa igana nginya kwaramia gitene gia kariba kaunti ya Tharaka Nithi bambiritie mutaratara wa kurutha watho bura bugatongoragia ntu kwa iga gitene giki ira tugwita culture and heritage policy ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi na mutaratara uyu twambanirie na una ndene ya gicigo mbunge kia Tharaka twathichuka igamba ng'ombe imde twirikiria na mara mono mara megenie na public policy no turijukia maoni na kumenyithia antu mara tuthondekete ta department ya culture na tourism policy no gatutethia sana turi county government na turi akariba Tharaka Nithi kwa jumla. Geoffrey Chabari ora no mwerekithia wa rwangiro utalii ndeni ya kaunti no ariuga watho bobo bugatetheria kwithirania na kwa iga gitene gia kariba kaunti no, lakini thaino turonire tuthi step ahead kana tukinye kinya rimwe mbere tuyukie ontwire bunda bura bwegie Mutharaka Nithi tubwegie bantu amwe nikenda tumba kuthina mbere na kubu protect na nikendo nchiaro chetu irikaya bandaye ciumba kugikiona mantu mara makarika mama areo matene na ontwire bubu tukwenda kuthina mbere na kuthi kurikithia tuntwire bura bwa kurukirwa ikagita tuthia na mbere gukungwira ontwire bura buthia na mbere ku defend haki cia kibinadamu tutindefendaga culture ya weriri progressive tiga kwa iga ariuga wana utethio bwa kuma nthiguru cia ruraya bukethira bukioneka gukurukira watho bubu nkiambiria na kariba county ya Tharaka Nithi policy ino ikabatetheria kuthina mbere na kubatetheria kuona utethio bwa mwanya kuma mashirika makithirikari na mara matai makithirikari na nkuruki kinya kuona urutaniri bwa wira bwao na thirikari na mashirika mamu bukithina mbere na kuigwa bukiongereka mbuge itwigitwe turi tujukitie kinya rinene ta department gukuria ontwire bwa county ya Tharaka Nithi na ara turuthaga gintu gitagwa cultural festivals na trainings na auditions kuringana na Chabari watho bobo bugatetheria kwaramia watho bungi bwa kaunti ya Tharaka Nithi bwegie gitene turenda kuthina mbere na kugeria kugaiga mantu amu na kuthi na ndu tuta document monthe turenda twathondekaga policy ino nikenda igwiri guideline na tunenkera mitaratara tugatumira kuthina mbere na ku document mantu mama kwambiria ontwire bubu bwetu kuthi kwambiria language na nkuruki nikenda twithirikari tumba policy ino yumba gututetheria kuthondeka county specific laws irigatutetheria kuthina mbere gukuria na kurikithia ontwire bubu kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Au mbere gicigo kia Bore ni kwari na wingi bwa ntiri ciitumikayo kamati kwa mirio na inya gikionaniria kiotonga mwabo ntiri ciambiriretie kunia kumane nacio kwithira cio watine bwa kuthinjwa no ntubwonya mwachia cio kana inya miota ya yokwirikana otomanto bakethira bakiana kana inya kunyia miaka mwandiki wetu wa ndeto Dorcas Kari na thiatrete rono kwa kwina kigechunje kia bithatu na kia muthia kia riboti ya mwanya kuthilikiria kwa ntiri cia Bore. Rwangirwa ADS neo Anglican Development Services Mount Kenya East ni rwangiro de no bichichia omero gutetheria kwoni arimi batayanti green kairi tigere bakiuga kinya kuri no thinji bwacio arimi kinya bongwa ni bagutatirite nyomo ije no ntukinya riri rajua itetungatagwa kithinge yotuma namba ya ntiri itekina mani ati kwina mantu maingi ya changamoto nyingi ciukurukira changamoto mbere ri wamba bontiri
kwamba bontiri wambi kuripoto ati ko inontiri soka matononto bwa kuthinjwa siwe kwa naito kuimenya thirikari ne runga meri manto kuthinja but still kwina process kwina manto ya wete ambere ya kithinja antiri kintu kabile ki utuma na bentiri wete kina manzi iwase treatment kwamba utiri mathira murimi ena ntiri yawe kinyeke ya kwajwa ati ukasia ati meyukaria atua mapema yontaura ng'ombe kana mburi yukairwa atua mapema ndio omba kuona murimi ena ntiri yawe yomba kuria maybe for 2 weeks Siruri rwangirwa gutetera ntigiri ni bagukinya kinya macukuru ne mwanya kuritana ana banyi bata ya nyomo iji iria ikuritie baingi na muno ntere chanari gicigo kia Bure. Organization ya IDS ikuhakikisha ikuritana arimi ba umuhimu wa ntiriu umuhimu wa simenyera na kuinya kintu twina kyote kitawa DCC ni aratu itakiri alitoba skuru ila si na community wenye wako na punda to atumira alitoba ubo itakurutana community DCC manisha donkey care clubs ila tumba ita skuru na itukaritana nabo umuhimu wa ntigiri itobatumira beta kurutana aciari bo ntigiri egitejanagirwa na mbeo mbithi kwithirwa bakinaga gutina twanya twangugi ni bagutarwa wikira muno nyomo iji abata iria yumba kubandika keyuthi bakwa kuthina ngwe no ikuringana na uraba yukite ntiri iri no ntoke community thai na mukarira yoyo iku tabira siku thai omba kona ntiri kona kai nyomo ere zamani ne urombe kyo kompya yuthi nyingi alitangwe na ntigiri yetire kibikibiki but actually kirutere na rwetu kwena kintu kiwetwa cut ni mukokotene yo ntiri itogwe improve tona kethana no turibuikie tayuthi wa mauriana kende there is for the youth at least the direct active youth kenda baibwa teo banosia na inya gikeno kia muteteri wa nyomo iji abata na muno rwangirwa ADS ni kuonokia rire iragwatikana chi na ni bethagirwa kinya bari na gituo kia mwanya kiria bekaga irire iwa ni kende ne bakathingata kwena tigiri twawatite sita side ya Embu sete kamati na lori na itombere ku rescue urato thitha sitwa watantirio ntoira kwisitwa na siombili toni yani afya yote mzuri kwena mali tosienda sana ivasha kweta wa KSPCA inoto ina holding yard tukasentira tokona isi na weakness maybe sina maroda excess kana kasiuri muno to yatu asike nao kentira tombere ku rescue sita side ya Embu ta siojere na community baba la meka bakiwa ntirisio isiurite actually bombera ku identify na turabacokeria rugono rwetu ruturitene baita ya ntigiri gwe urina yaku mimenyere no thikire mugambo jwayo no ntigiri ne bati kuthikirwa ne kamenyerwa so nayo twaromba thirikari yuke package je ntigiri mekire ndene ya program ya thirikari nikendera betha bena vaccinations bato tiritera ntigiri chetu muno kwitha kwina levies bati gukurukira partners bo batutethairia so ria bete ya kuro ng'ombe na guchi ntegwa baetetie kintu gigwitwa ntigiri na itukoromba gi county ya Meru thuru ngavana wetu Mutuma kire that program ya bangi ura barambire gwikira tutigaye muno gucwaga afadhili baba pejo tutetheria na resources ile igutumika muno ile thachumenia na tubantigire giki ni gichunje kia bithatu na kia muthia kia rugono rurwa mwanya ureterine ni Dorcas Wakaria. Kathoche mwanya muno kiwe Dorcas Karia no ntobori boti ukumani na kioria geto kira tukurete ntukwerwa rethe no kuona thirikari ni bangite bakwana kurieria makondoria na asara ira ikuonekana kaita kakambura akwini moche ntumirira cionekana kwithira cieto kinyila methene to ya ndeto na kwewoku Ambaba Kadhomi ama Mutuma hii serikali haiwezi saidia watu wajitegemee wenyewe ni one term atuoni serikali tunaangalia sisi wenyewe
juu kama gavana Mutuma anakuja anarudi Kachio rafiki Antobochio ni mwangale kumanterechia Antobochio kiongo kuwa thirikari itiomba kwithirekiria asara ira ikuretwa ni makondoria kwiongo kwithira kiuwawe atikona ethira thirikari ni bangite bwakwana kumanena bo kwithira otengwe barutete mwankanende etana mbere na kwaraniria batu kulukira namba yetu SMS ni 23578 na twatiri tukwitha tukithoma gichokio gyaku oburayo tukinyela metheneto yambe twatonekanya kunogoka nini nduto chokere muremi we umenara tukumureka ronro Robin Kimathi muthaka omwethe uranyuma ya murimo ya corona jwe kweja jwaringithia bone ni uturobwawe na ichethira atena ngwene there agiokumaki uremi bwangu ko chiankala na nende nonekete kwithira akithirema anene nyuma akaitate kuraya ogeta kuraya. Africa Eco Locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa Eco Locked on Weru TV. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutu jo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Was any wait? Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just $329
549 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ngako atogeni orengi na nkatho cia mwanya nontu bwa kwithira witite ambere na kromira ndeto chietu tuchokera ni ati murimu ya corona ywe kweya yo aringithirie bonene motoro ya baba ingi Robin Kimathi ore muthaka omwethe kumantere chia nkabone ayichithira tina ngwe kumane na ndingwe ya corona irio Kimathi itiregamba ukumorithine bwango kuchiankala na miaka imeke inyumene nethirite akithirema na kuibwithiria mbecha mubukone jwa wiki gicunji ya kiumia kiki murimi we umeoreteri ikome kinywa. Kuthira kwangu gite kuthira kwa ume Robin Kimathi mwene Kim Farm kuma Nkabone na umere ume bakurithia nguku iria nicio obiti yawe nguku tia nkara nkeja urimine bwa nguku ndatora kutanguge kwandikwa Nairobi lakini kuringana na ora nation kugwita nguge ora tonde jilenda mwako ambili ya urimi bwako bwa nguku kwambiria urethi bobo bwa nguku no mwanka withiro wina umenyo bwathoko mtoro kwambire jaoni ukutia kuna nguku ile ngitweka chia nyama na chichi ankara chia nyama lazima uthiro wize market na wize na roke no nguku ile chikinyere gitara kwendia oraga kwendia chendera kula chikela chile sala kiriwe so ndaendete ala tu at least inkara no Kenya wanu ikiwicho aka customer na nkara chile jawa mostly mono nkara utiro ketheria utena kwendia nkara Kimathi imbi urethi bobo bote bati kwaga ukwete mboka rete na roje kiyo consider mono kiambirio ari makupa nguku na alafu mubuko jwa kujora nguku irogeka ukethota reta masabu kenda chiambilia no tungu kwenkara ambirio chokeria mbecha ambirio chiara nkara from then ithere rigi ja mubuko jwa kwake nguku chiankara kainge ciambageria ikurekia nkara nyuma ya meri 8.5 na bubu no bureme na nguku kila ntu batemanyaga kome nguku ti lazima ikinya 4 months chiale ethre tanyira bwega neta ita kurukara kintu bionde bati ite chiala kongera ntu kwikendera bandu kukundireithia na nguku ina witile bati kuthera ina yombe kiambirio chiara so lazima kuthera kinyira mzuri nguku iji iruma bya kuria rimwe ntuku no indire Kimathi nguku iji chirimagiro bya kuria nguku kwilo biria tararo pade ukethera izi nguku chaku ningana na bati kulia nguku bati kulangila msingana ukethera wine chabure uri onde ukaringanira ukamenya nguku chaku bati kula 40 kg ke nguku 500 na nunto nduke embethi ibathomere na winge no endi kutena nguge chio biti jaza ijo mataro ja Kimathi nguge otiandika je kwa ni ndongi mono ke balaba guteke courses o chenyo mwela ke ya youth nkomba ko bain college mtu no ateka at least course ile akomba ko chendere vya au ma school ageta na mbere na yakathithia ori mbangu ko like for me ko tainda je no ndi vya agriculture na mtu ntaje ngete kinya ko range course but ndajukele and different one but kuringa na passion yako ori mbangu ko encho kya kairo le mina bwangu ko of which na ndire ko range na ntalaja waste Antonia Weru TV murimi uri ume na kome kenywa Rais William Ruto na kinyete mushine jwa Doha, Qatar kiomano kia Second World Summit for Social Development na Ruto aringirete ndebe mubango yo nyumba chia thirikari chia mbauri jambe akiwa Akenya ngirima na yathatu ipagunekete na ngwe kumane na mubango yo Raymond Mwenda no tubanganirete riboti na njira
ikinyanirite. Kiare kire kigongomano kiyele kia mantheguru na rito Kimoni Second One Summit, Rais William Ruto nayo kathete murandi yo nyumba site na mariyo affordable housing. Housing insecurity manifesting through homelessness, overcrowding, and substandard shelter continue to breed inequality. As housing costs outpace wages, affordable housing must become a cornerstone of social development. Nongelete kuga nyumba ngiri manele na 30 isiwako kuonthe Kenya na kuandika akenya ngiri manatatu na 40. Through the affordable housing program, we are delivering much needed shelter while at the same time creating jobs and fostering inclusion. Today, over 230,000 housing units are under construction nationwide, employing more than 340,000 Kenyans and expanding opportunities for local artisans and small businesses. Akiareria manto ya empowerment program, Rais Ruto naugete thirikari yawe ni ubaukiria Kenya na kubamba mbeca cia witi na mbere na araugete bilioni 80 si Asola Fund ninenkanirite kire ya Kenya. We're empowering citizens economically through initiatives like the Financial Inclusion Fund, popularly known as the Hustler Fund. To date, the fund has disbursed Kenya shillings 80 billion, an equivalent of US dollars 615 million, to 26 million Kenyans. It now accounts for more than 9.5 million repeat borrowers, including 5 million individuals who have successfully restored their creditworthiness through consistent repayment, enabling them not only to re-enter the formal credit market, but also access higher borrowing limits and better financial terms. Rais William Ruto naugete kithomo niki inyereto mairoko ng'anania na nonto bo Kenya yaumire ki 844 mwanka CBE. We recognize that education is the most powerful equalizer in society. That is why Kenya has fully transitioned to the competence-based education and training system that emphasizes practical skills, innovation, and lifelong learning. Equally, to make higher education equitable, we introduced a student-centered funding model that guarantees access to quality education for every learner, regardless of their social or economic background. Rais Ruto naugete okulukila maloku yaya bwithuru thirikari akenya baba ciandikithithikire mubango yo caibongelekete kuma milioni 8 mwaka 2023 mwanka milioni 27 na manele mwaka 2025. Through reforms in health, ladies and gentlemen, the number of Kenyans with medical insurance has grown from 8 million in 2023 to 27.2 million today, ensuring that no one is denied health due to inability to pay. Ruto na wete Afrika ne bati kwithira iredi na itebiele dene ya kiama ya ukaria ya United Security Council. Raymond Mwenda, Teto Chaweru. Mwandiki munene rwang'ine rwa TV Daktari Esther Moria auete thirikari ni chumetie utiira ithomo birari twa skuru ni cio bundi bakwa mukira bia batetheria kuthirema kibiashara kuandika na inya ukiria miturire yo ni nyanja cio aritigie kiomano na lwamiria nene baskuru ciombe cia utia thiuruni ya Kenya mambura yara ya bwithikirite skuru ni yo bundi ya Kiambu National Polytechnic ya burato tariro mwandiki wetu Ndeto Anthony Kavinya. Kile musemano na arimo banene baskuru ja TVET kuma Kenya ngima musemano roedhiri tokithi na mbere kwa ntukujiri kidingatino kaunti ya Kiambu mwandiki munene kire department ya skuru ja TVET Esther Moria alikuwa mubango mujiro modhomo ma CBET kana competency based education and training kire skuru ja TVET wina morondo kire umebwa imwana kire biashara kuongera twanya twangugi na kubatethire kumenyera njaji yao. We are going to do our best to invite and have industries in our institutions so that our young people can be able to do dual training, which is practical training within our institutions. Kulingana na mwandikiji munene Esther Moria, moronto wa thirikari ulikiri mibango ya thirikari tayo beta kana bottom up economic transformative agenda mibango elekiri torito nenkaniriba umekire ngogire gutumira njara kenda gukire sekta imota uremi biashara nini ja SMEs na kenda gutira Kenya ne kwingia gioto kia mwaka wa 2030. And we have
agreed at TVET institutions, because it is TVET that have got to babysit this country to the next level of development. We, therefore, must transform our minds and be able to train the way we must train, so that we have the necessary skills and that are able to babysit this country to Vision 2030 and to be able to achieve the better agenda. Kulingana na sonko ni bulabo diditwe ntereje Mount Kenya jinoni ni bwana balaba gotonya kiri skulu ya TVET PSS Tamoria leo kiuga thirikari gatigera na bonde balaba kulike form 4 bakethiro bagetukira kiri kithomo gya TVET mbele ya kuthikiri mathomo ma kithomo kia iguru. It is not just in Mount Kenya region, but in right across the country. Go to the coast. We have a big problem there. They simply don't, only about 10%. That is actually a serious conversation that we are going to hold, that we have to hold with ourselves. Aidha bakiario mde, aidha bakielekele Musemani Ojo, ari mubanene baskuru ya TVET, na kuga nige kwa ruta umebonene na wakagita kanini, na kuga nige kwa ruta umebonene na wakagita kanini, umebola bokomba kubawera. Aidha wakagita kane balutethirikali, gutigira kwina mbetha mbiganu, kira ruta kenda kubatethira kiri mathomo mama mao, na kenda gutigira ni makothoma mathomo mao mpaka muthia. Kwa sasa tunataka mwanafunzi akikuja shuleni ama akikuja katika chuo chetu cha anuai anayesoma katika miezi 3 awe amefanyiwa assessment na amepata stakabadhi ambazo wanaweza kutumia kutafuta kazi. The issue that has been a challenge, of course, is the funding model through which these trainees can be able to fund their studies. Kuma mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Akariba macheka wa dini ya Kibiriti batariritie kuria kwanirwa kwa ni mubango yurajwete thitu na mbere ya kunyagiria karimbe urungu rwa thirikari ya gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia na raba kuotewe wora mukire nyampende moyambe obakiendo tarirwa ethira kachikweano na kimenyano ibarombete nkuluki okuretrwa akwenju kuyensi pimbi ibokenda bakareka kwithira betumira nkarama inene kwira fertilizer kuraya jabura tutariru mwandiki wetu Andeto Gakimutegi. Warira mbura yambirite kura na arimi kuthagathaga minda yao. Ende akariba machaka wa ndini ya Kibiriti baruga bo mwankira thino bationete mbeo. Mono eranga bano Meru Mutumanto Ethingia thiritwa kinenkanira kiri wandi mwanya mwanya na bo batigeto batari na gya kwanda. Ati tutarona mbe ucha kaunti na tutikumenya nari kujukua. Turi antu ba Kibiriti awonti. Tewa memba beto. Tutemione na tutije nari jukagwa na tutije mwere karajura chita kujukua cio. Keto mineke mbeo ito kinyana kiri bautwi nuraja na kinda bakerua na Kibiriti to kwenda mpempe no tuthai ne gitara kwanda na inya chari betu banyerekete muno ajojo na iba kwenda otetheka thai gukura u itorondona ondingi ke wa mpempe ondi jeji kwa wa mpempe ito yetu na type moya cha mpempe rira ngabana wetu Mutumanto Ethingia rira gutango gujere kwa cha mpempe tuna ondi 45 na tutara ondi emorets vesto ke ondi ira ke ondi 45 twatara municipality tutumitarana tutirajirima twatara ondi 44 ito na tunganani to ondi 44 tumbe kona jada impempe yo cha kwanda ta impempe china goro mp watagara impempe da ire ndu anduke na makanana na nini andiri ukayotagera na ndipo tira ndo 6 andiri na rankurukia kariba baba kuromba baretero sirio mbondi karibo na baba tike kugira mbeo mutindo kangangi nontu nongarama bagutumira tukaja gwakirwa correction center ira chiomba kutomba correcta kimpempe ira na fertilizer tukaja kwetu kona na 6 andiri ira muremi wa magunika nkuruki challenge ira tona turi na antu beto ifertilizer bato fertilizer to emigira town ori umanje ku 5 emwe kuroga ata kumama ari serious bond ugetera monka ukethera we namba igana na umere gwa ku 5 we namba magana jaire na umere gwa ku 5 so itwaromba mono are ndikiri na mwirigi na ntu Ethingia tafadhali bokombo to ataretera aratomba kujukairia fertilizer akue twagwirwa kumagi shikombunge kya bore ngiripotera Ndeto cia Weru nyoka Mbeta Gakimutegi.
Ekundi kia Wasafi Bora CBO igekinyete ntere mwanya Tiagembe irio baibario kiotene na kuonge kimubango yoyo wandibwa miteka itakambura yetete na mbere na kure boretia mero tireba kwanda metenja chibo kendo tetheria kiochokanira kwarera. Mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi gatumenyithie cio na njira ikinyanirite. Wasafi CBO igikundi kiritite kumenyera rera na njira ya kwanda miti sukuruni ya Baibario na St. Mark Nteresia Kiotene gicione kia ubunge kia Igembe Central. Batwe katwamwite kusensia this environment and this community yonto itukuona batwe miti ni aithirwe ni antu bamakara na ikatukwenda kwanjiriria ringi hupya twanjiririe na twethe twina slogan kuwa Tree for Life. Ana tu Rwanda na tore gotene na fulani yetu ni toyana miti ando ne menyero nigeanda environment isinsia. Pokeni shukrani sufufu kutoka kwetu sisi kama wanafunzi wa shule ya Baibario. Tunashukuru kwa mmechuzi shule kuchange environment yetu. At least wakati wa break time tunapata pali pa kurest. Tunafanya tumba kumiona na tukubana ntubo turetera tuku appreciate. Riri igitare ambura inyingi barira muntu onde waria ari akareka mbura iji urira nthi utheri na tigire akwanda miti inganona nayo igateria gutugarira kinya igiteneria kiaramo. Dennis Mugendi, Weru TV, Kiotene, Wandini ya Dhirujine, Igembe Central, County ya Meru. Nzai mwentere tia keke kiola wa dine ya Ntwambwe ine kromba thirikari nene na inya ya county kuwataniro chwandawa ya mpanga ya nyimba na inya kuona burabomba kunyiria cheba kansa ngarama yotungata bari teja oreba timanetie kuromba indiweyo batetheria kurera anduria chibitari rira rirumirite mwendo woya bratotarirwa in class chabari. Kugima watu ina kansa. Family mwekuma antora acha akeolo wandi Ntwambwe endine kurera anto bagwendi bwega yibumerie eburi mpweko batetheria kuona mbecha acha kuthina mbena utungatira amwendo wao urari chibitari ntere echa Nairobi nonto bakwithirwa aina akansa kansa etwikite kinyamara kiabo na kiathiria kinyainto obira barari na bioburu gwatwigire kuringana na thinere kinyata na matini kinyata itiomba umutethia iyo baturifaire mpisa ita mpisa watuka ni hospitali private imbesi watuka itiomba kureka ni sana ndo sana ya msuko na nilete kwa hospitali ya private watuka mbito mbaga do tumira go ni 1.2 eta hospitali na ngiri 15 onto ya bati kukuma hospitali na dayo onto daito na kiomia 3 to onto bambejira gura ko benara ngombe ciake mburi na ngoko oro kuona sikiywa au na yanjora ngombe tirira nombe ite kwendi into bibi yake kenda thaitira manda muoke kana ino twana twake no ke akolele murimo yura murimo yu ite time ko heal over 6 months so ito go in future anto ba wendi bobo ya bakaingilia nikenda ko bia atigendelee kwendi kintu kiromba kuthura na kiko tetia na bake nendeti tayari bionte na murito wetu karani ara wengo murito no golenji binongo ati to thoma manto andawa tombero kinyo chichanga moto dimani ya chimba kadai anto ba komba guburu no batutetheri mamo atiritwe atoke mo situation ya family actually is situation ye very needy so tafadhalini atongori betu na inya buonka mtu kona manto ya nombe kuyotethia njeye kenda bomba kwithira bena kenda nyana bake bomba stoka skuru renge na mami wo ora actually ukuthaitira otoro thai ke sibitari ya mpisha omba kwa access omba actually kubwa ogwende bakiromba akinya thirikari ni thinambe na kurutha abure mpwe gutigira kinya chibitari ino ire county ya Meru ichikuthinambe na kuona amashini na into obionde bya bikwendekana nekenda kuthinambe na utungatira murimo wa kansa nonturiro kuona thina ikwiro ntui cancer cardiovascular attack mirimo minene twangaika sana kumachukia antu na Nairobi ubaurire nyumba cia kale onto manda muka urire tu nyumba ya tura ntekumenyora iri awani lakini murungu na komenya so nkiromba thirikari atu ezindi equip sibitari cietu level 4 cietu na mutuatelare maua nigenda bemba kuthura baki ndila mirimo minene ye
tutikomba thira twita mpinya none na Nairobi. County government ya Meru. President yetu na yanere cancer center. Tafadhali cancer center niombe kodhiri Rungwe so that mama woyo mami yetu actually aswi murimo yayo atomba with all the way to mpisha Nairobi na ambia sio tumeka utweke Imeru atibiwa dikare county government ikasukuli kama tonto ikazate ko itakurayo kwa kule afueni tonto genda kolelia onto weekend kwena ma weekend zemenya no mango tumia Githumba weto mone no ntono mango leli mwasie mbesi utotume mbesi mbiki sana kuma kioranto Mboige Benoth Petan Class Chabare. Kwa nkolokia miaka 50 muro ywa kwa thumara thwanatiane West yuethirete yuetia Sara onyuma ya mbura ararwirwa muro yorunuka no kondori into bieto mintorene nyuma ya murandi yo kwethira yukirurwa kana muradi yo kwethira yukirurwa na kwethira yuekinyanila nende akaribe na kuerwa bakiwa kaita kakambura batithirwa bawatilete nkoro njarene chyo ya burato tariru mwandiki wetu wa Ndeto John Thiga. Yekena ona kuwira gutari mwanga kire akarina aturi bakuma ntura ya katheru na nturi ria kubi inu wandi ya thwana nyuma ya muro wa kwatha marora gwithirito kibanga ikayo kagita wikondoragia minda ona kakinyame yao kuthia na mbere no kondorua muthenya we muthe ukurukire mci wone Jimuchoi kumba kuigwa atemerete muro uyu mwengerekenda rujuru atiga kwangaikia karibaba kuma 1973 rera ndetere kirasi 1 toeta twekinyanga roe thai wonia ndona rwe ruro kobua na angweretwe muno no ntobwa rwe ruro kwa thumara kuma 1973 ngechumboka hairuo ngetora gora mayani toetora yote kundina totora te kundina siktu totekiona kundira roe totekiona twatera nara totekiona gora chukari na bora buto kwinyana batekiona tira chukuru abaretera ruro ko mokarua na baita chukuru nyatha ithana ni weibo ya sana no twa Jimuchoi kwenja rwero rwetu rwareta thina sana atori bataomba kwitira barabara enera ekatheru na miunda yone nyaka kwirwe sana nende bya kurabia to bikagwa miunda yetu eterundwa ni rwirenge etethukanga na antu bakaomba kinyo utumira barabara era for transportation boya kutina thina nara bakuga bethirite bakenga ikawa nkuruke miaka 50 kumania na rwoyo rwa muro uyu kwilele pio kinyamya akautathangekete irwero niko mwanda yakone na miaka 22 lakini rondo wana tamanga nkona ro na wati nyami ro taro mabia kuratwe mechikira taro lakini njimu igwo chagara twa nkatha na ndo bathwana remwe twatera inya thukuru tukare aweta twathiolonga ndenere tawa ngondrone tukawa tanjirere lami kalimbene nara kuma thai rwero atinende rwabua woni ndarwethire 1973 rera ndayire ome barethera bane nyamunda nyeka yele na ithatu lakini batikimenya kurima kuo batikimenya waka kuo eruare njimu tumanyana betu bona wita waka ibo ntutochokeria nkatho na tukaua uwe njimu no nginya miaka 5 engi wiyite katwa kuwata njara iromba ria wendikiri MC uyu wona Jimuchoi bawatanirite na gavana county Meru no mutumanto ithinkiriri mwera yoyo kiakumba kuendelea phase 1 yathira na phase 2 na phase 3 yokinya munyarithi watana na rwa kiliara I think antu bathwana baketha bare usava mbeta na twinte tukawirwa na ituwiritwe na nyana betu baketha bai safe baita skuru batu tatu safe nyo tukiana utuko ntu bamekuo ko buranda koromba njimu ndakwethigwo chogeretwe nkathe batu twinte tokari antu bathwana endre buranda watia nini no bwethe kwatiara wena mamanga munyarithi twinte twethe kintu kimwe nikenda nyebia kora togomba kwana miunda yetu njimu akika tukwira watanire na ngavana mutuma mtoethingia nigenda au ange nigenda utetheria bona bura buko kwa bara bangi bari aiti no tutwe tutethuka tumwiri boya buru amwanto ethingia watenirite bonthe ruwe tutam tutegua kubungi tutam kiripotera ndutu cha weru kuma ntura ya katheru wandi ya thwana gicho bunge tigene gwe stimbeta wa John Thiga. Wendia na uguri ureteri ni Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Kiokongwera miaka 25 yotungata Safaricom niruoretie mubango yomwerera customer 25 bagaichindira mwanka milioni 5 na chio biashara inini igichindira bikibiki
chia mauro ya thatu kuringa jeki biashara chio na chio biashara nene ikiamukira nusu milioni kuringa jeki mirandi maturene. Delighted to be here at Ruaka today. We have just launched a big, we have just flagged off a big moment this morning to kick off our celebration of our Silver Jubilee at Safaricom. Safaricom was started on October 23rd of 2000. This year on October 23rd we celebrated our 25th anniversary. So today we are kicking off 3 events. The first one is a national consumer promotion that we are calling Shangwe at 25, which will reward customers for being loyal to our business, for being with us for all this time. And there will be daily prizes, there will be weekly prizes, there will be prizes that will be announced every 2 weeks. The largest prize will be a million shillings, 25 Kenyans, because we are celebrating 25, will win 1 million each. And then we will also add 250,000 to each winner to spend on a community project of their choice across the country. It could be a school, it could be a women group, it could be a health facility that they want to refurbish and so on. This is to celebrate the role that Safaricom has played in connecting people to people, people to opportunity, and people to knowledge. How do you enter? You just need to subscribe to any Safaricom service, send money on M-Pesa, pay with Lipa na M-Pesa, pay on Pochi, also buy a bundle, buy voice, buy anything from M-Pesa, anything from Safaricom will allow customers to enter into the promotion. Now you can go. Wendia na uguri ureterine Wire FM 96.4 rumuri rwa Amero. Na rwarekie gukiria nkoro nkumenyethia ati rugendo rura yarwambaire ne kinya rimwe no kumyobone ne uturone butithera bwikie kuria kuwa endo bwithera bwikie ukira rira wa wakurira wa ukira inenya teri na wete mbere na rugendo roku no koromena mwambiririo yoku inyethira yo munini. Kathoshe mwanya muno kiwe mutegeri kona kanya gakwatana abatu kimbeto chieto honimbeto awini wa kinyeru na muonanilia weto mathithio tukobwerwa reo Karimorin akiremi ithira wino tukobopweya.